karon magpatulo ko og motor sa akong manggod kay di ko kabalo ng motor nya classing man. Sa atong suwayan. Hala, uy, kanindot ba ng motora? Hahaha. Bugata eh. Unsa ni up? One down for up. One down nya, up na puro. Up. Eh pagkahuman sa upat ka up, balik na sad ana. One down na sad. Hold down. Hold down na sad. Kung makuha ka mo, ano ka? Kanang back gear ka, down ang tanan niya. Basta mo po sa mirror, tinam naman down. Ah, yung brake ni? Gani? Break. Break ko na. Ah, yung brake ni tan. Kani? Wala di ay. Isa class ni. Iskut. Sila ano na saliti mo? Yo kabuluan eh. Hindakan lang yan eh. Bago ka down. Ito ko ng clutch. Lumira ka. Di down. Hinay ko yan eh. Hinay ko muna. Kuntik tunog yun. Sabi ko na kayo. Yes. Nay go dire. Mo lagi. Hey, Kumot. Up na. Oy, the plane. Paong. Oh. Ah? Wow naman! Wow! Wow! Ha? Toto, one down no? One down? Yata, go belum drive eh. Nah. Ni up. Dah down. Few moments later. Na. Oh, sorry kayo. Na. Mau ngiyap. Nina yung kumot. Di ay kon neutral. Di lagi guna na bro. Ikan pagugod ka Ano bro? Awa. Taplin. Dia. Butangan sendiri. Para dito. Pera mo dito. Ay, tigtag. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My
When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Kaya ata, ang gahi man akong kamot noon. Ano kaya sir? Saka bros ko. Oh. Masa Masa yung limit ya bro? Okay ra. asa dapat bugasan? Pa gasan ba? Yung pinag parang awal. Ah, labing B.